Le nhlangano ke ithi ke iboneke kufanele ukuthi isonzethe bona ke abantu labasebenzisa tona ke tidakamizwa kuthi ke batakuva ukuthi ingabe yididi ingcinamba labadibana nanto nikuthi ke futhi ingabe ke bangasedakala kanjani. Le nhlangano ithi itasiya kwati ukuthi ke isebenzisana naloko litiko letempilo kuthi ke batakwati ukuthi bahlangabetane nato kwetidzingo tebantfu labasebenzisa yona ke tidakamizwa lapha ke even laKangwane. Ingcinamba lenkulu kakhulu ukuthi labantu labasebenzisa tona ke tidakamizwa incumbi yabo bagcina ke sebagcinela khona ke emajele ngenxa yokuthi kude ke ema-rehab centers lapha ke even laKangwane lapha khona ke bangaya khona ke yathola lona ke lisito balwe nako ke kusebenzisa tona ke letidakamizwa. Eswatini Association for Crime Prevention and Rehabilitator wema-offenders sibuke tonke tinhlangathi tethu lesisebenta ngato satithola ukuthi kunesidzingo lesikhulu ukuthi sisebenzisane nebantu labatitfola sebagogodela ndatso gogodela vele imidzakwamiva. Le problem iyakhula, le problem beyinganakeki, le problem kuncane lokwentekile ngayo etikweni letesemphilo ukuthi laba bantu bangasiteka kanjani. Thine ke sithe sitawubambisana nabo labekunene ubuka kokuthi singasitana njani nelisiko litiko ukuze ukuthi yona lendzaba le yokuthi abantu bagcine balimatwe imidzakamizwa. Lokukhulumele bona ke labantu labasebenzisa tidakamizwa lapha ke even laKangwane uthi tenabo ke babantu ke baphila lapha ke even laKangwane bayafisa ke ukuthi ngalinye ilanga kugcine ke sekude ke bantu labasebenzisa tona ke tidakamizwa lapha ke even laKangwane. Ngingathanda ukuvela ezweni ukuthi singema-drug users saseswatini bese sengakanakeleleki kahle kodwa ngiyethemba ngema-awareness lakanjena nokuchubeka kwama-program lakaso sitawukhona ukuthi sithole usizo olufanele kugcine sekuyinto yakadzeni lokuthi kunebantu abahlukunyezwa ama-drugs eSwatini. Le nhlangano ke ithite ke iyacela ukuthi uhulumende wembubu nawo onke ke eMaswati bamane ke basebente kanye kanye kuthi ke lesive sitawusitakala. Etindzabeni temsakato iMaswati Channel ngigary Close ngamanzini.